Kasuk kajila ka Jingpynkhreh ban rakno ya Nongdie Madan na thai Laitumkhrah Shawei pat kijaka ban pelaj na ka jingkim gilintia bat kasurak. Hal kanil ayo ban yekren ya katuk kaningut Nongdie Madan na ketika than kiba penpau ya jing sneu jongki. Dang sian na ka jingelang kasuk kajila ka abuteng ban sim ya karai bakhadu. Hal ka Jingpynkhreh ya Nongdie Madan Laitumkhrah hak bakal aipol kumba sipau sengi ya kenal urban affairs bat kedoba sinong bakin ya jurip lang ya ketika jaka halin baka jing ya kren hak singdeng kong kam simala ban ya penbek ya ki kato katne gimat ki badon kam hak jing lang ba penia jo sembut jang ba bak dai kmi itnat urban affairs ba snya barang dahar ladon lang ro ineng kit kam sinong gamer e ka islong kong ampri nung do ba ba malang ong ba kidon katu katne ki jaka ke bahap ban pej bat pensisya biang bat kandon ke jing ya jurip lang kentup ketenat urban affairs kadoba sinong lekat ki officer hadin kata os IT pat ya ke kaifot. Kun ri kenapa ya ba anak punya bat nei bat na punya bat nei haba singa yung badan mai ni siya pa bara jawit urta yeson sa kam tang wedo no wid hira na marba ni siya nong piang bat ya ka baman kali yang ka baman bertentut menja atau punya kendria na rumah da dai tip mo da ai kita ka biang te ni mai ro biang ni kan ri kum non ni lia de kana oi ma thien mula ram ai ka ka bagian punya kendria tadi ka be be ni sia be song lang ne dia be ni sia ta yi le te be be ni be lang ten le kum na ni man sia dik te yi kemian badan ni ami ni ka ban apa muslim berasal di la ni ben batai la kendan ban le fusniam dan bah ni ha iya pembiang pembidik kon kete hayeng namar be aduk iyong ya idon bisa dia wai dukan udah bicara susung subok itu subok resong sakam de inisiale baliwan tut hestei mungkin tiba Malaysia ro ikemian badan mai ba ina penapa ang ulong lai ama panyala sira badik ra badan ini si pa pa nang nyabit ri tang wir ra Cuma dah biar cuba tak surkar tapi penjajah si pejbak si bisa lang ni dia baik ni si pejbak yi lebih lah ni baik ni si pejbak musuhan biar cuba tak surkar yi lah ya jap rai sebedung tak cakap si senar benar jadi kebaman dan udah wira